ograde. Zbog čega je bitno da kreće da se ruši sada? Tokom 2018. godine temelj ovog potpornog zida koji vidite izgrađen je u samom kanalu Mareze, a potom 2019. godine ovaj dio kanala je zatrpan, tako da je ovaj dio kanala nedostupan nekih 6 godina. Sada se ruši ovaj dio potpornog zida, to jest trebalo bi, a u srijedu očekujemo da kompanija Zaštita prostora angažuje i kran nosivosti 100 tona koji bi trebalo da ukloni i reflektor. Ovo je jako pravedno zato što su građani u donjem dijelu kanala sami uklanjali pomoćne objekte, dali su pristup i državnim i lokalnim kompanijama da uđu na njihove posjede kako bi očistili kanal i ovo je jedini protest u čišćenju kanala Mareze koji smo imali. Smatram da bi i država trebala da prati primjer lokalne samouprave Podgorica i gdje god ima javnog interesa, a ugrožen je partikularnim interesima pojedinaca, treba sprovesti zakon i rušenje bez ikakve empatije. Samo pitanje.